ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingtip bakambanya kol hakini ke number harum. UMLA Jagamokarwat constituency Barinik Ton Tongkhar kanyo trek ujuliu araja pusau la play patba de free skill training berpenya de GCIIT Society Mokarwan ling baga jingbai pisa da ke MSSDS skill Meghalaya na kebenta ke samla kebedan ya kasap berpentebit ya kasap ki phong ki jongki haga de free skill training kedan nyotli kebenta ke jing ajing kai pentebit bekentop ya ke domestic data entry operator ke craft baker ke spice processing technician, ke mobile phone hardware repair technician, ke field technician computing and peripherals, ke self-employed tailor residential, ke domestic data entry operator residential. Lasa kilang haga ni kesngi de ke skill development officer ke MSSDS ke Kong Yu Kharlingdo, ubak VB nong si ibri nong perat lenti ke GCIIT Society bat QA. Training center ini your one limita na kabanyo press program akabanyo si ay aktibar na yo na lili ito. Kamu kemudian kamu kesisya bahaduk mentang ngidang wanra bet nabar ke paro. Watang iki banila banlehi nila pasahi dan bon kabawan nabar. Isko kena banyak skill. Na skill development officer mana kebayat ho iknik training center ya kebangira persang hala kejongga district. Basna jimbam tak kena skill sorong haduk kata-kata banyak bau ni jimbam kebabang. Om desyo tang pusau na marlang bagi abam mentah. Kikret ki bapero her Kidor, kirong, kiba pero, kiba itanak ngilayo ban bam, ya kijing bam, nala ka jong kadong katay. Nalor ka sap ka pipi na don, yo jing hikayang ta katakan o kam na katakan kiyo. Teng-teng kijing kwa berujungi kam kwa kaba i kam long he, i kam i long don burom, kam i long he, kam i long hani kwa kata, ringin suatu la ka sap mi don embe kata. Kalau ka berkam hado kata, bayin suatu ka sap la jong. Banda ispa berkenal di kisah Kawai lagi kisah bantu tu kasap ayu midon kasap ayu boleh buangi kabarun kau kebapin suatu kasap kadang kisah tenat kita kamu pindah karena kebapin kau tenat ya kata kamu kebapin tray kebapin le maka kamu kalau bah kata kadang kasap boleh buai Henry ya kebapin suatu tahu ya kaba watla ki kwa banne kana kadau ba shui dan ki we ka bia Henry haba bi persang pim so tho pim dam interes e ta kam akwa baro ipi ko bon kata kam de ka sap joki kasa kade kata hakaba pidon ke jisko tena pidon ka passion banne ba pidon ro kato ka idea hakaba pikem kloi lada hikai kata kam kata kade kasa hakaba kiba bon ikna ini bersuatu kasap ayu keba pipida. Ikhe nanti banan dom sekiwe ni dom hakane kadong kathan ke jongi hakaba boleh try kenal bakal kuy ngilam bakal ka memoria kaba pangat kaba itana haduk kata-kata hakaba ngikme nanti bangi bakal tourism kan keo kini kedong kathan ke jongi. Ngilam kam haduk kata-kata bangin dom kitoris kai kibabah kitoris kai kibam mapil ron na jepi kibam pet bahar Bangkran, markidon kibru hikai kran karan karno trum kaju ompoi sese umpai hiru bangkran hikai kran hindi karno umpai nang bangkran kabakidon kini kibru sap ko ang kidon kini kibru sap hikai tang dia bangkran tidak nang akan bangkran hi tidak nang tang bayu snow nak TV kinang bangkran hindi tang papai nak TV kinang bangkran bharan tidak apapun hukum kita batang nak bagi TV kinang bangkran bharan hindi Bagum kita tidak bahasa ban kem kloi ban hikai ban keren hareng ban keren hindi.
Ngilang kam haru kata tangi milti bakal kadong kat hanjungi ingin persiang dari kelat lenti bar promote keterusan hakre kadong kat hanjungi bak hantang ngir kam sibor kitores kai kibanelam hakini kiriat kiram ya kitores balik jelam sikini ki falls ki bor ba kibadon ki falls kibadon hakre kadong kat hanjungi ikbelti ya kata lemba ki samla ki jogi ne kadong kat hai